Mwaramutse neza nshuti bakunzi mukomeje kubana natwe muri hirya no hino mu bice bitandukanye imbere mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania mu dukurikiye muri hakurya y'amazi magari by'umwihariko mu gihugu cya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mudukurikiye umunsi ku wundi. Hanyuma ikaze muri aya makuru yo ku itariki ya 5 kwezi kwa 2026 n'amakuru menshi azindutse avugwa ariko ay'ingenzi turaza kwibanda ku nkuru itunguranye izindutse ivugwa kuri General Patrick Nyamvumba. Uyu yahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ariko ngubu akaba ari ambassadeur w'u Rwanda cyangwa se uhagarariye inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Hari andi makuru akomeye kandi perezida wa Iran turaza kureba amakuru akomeje kugenda atangaza ndetse kandi turaza kureba inkuru y'agahinda, inkuru y'akababaro cyane y'ibyabereye mu karere ka Ruhango mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu buryo kandi bw'inshamake ndaza kubabwira ko uwitwa Bill Gates yigaramye ubutumwa bwa Jeffrey Epstein bw'uko yanduriye indwara mu busambanyi. Hanyuma kandi andi makuru araza kutubwira yuko uwitwa Olusegun Obasanjo yasabye ko ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikemurwa guhera mu mizi ya kera. Olusegun Obasanjo uri mu buhuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo rero bafashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo byayo, yagaragaje ko kugira ngo bikemuke mu buryo burambye bisaba kubihera mu mizi ya kera. Muri aya makuru reka mbabwire ko mu buryo bw'inshamake kandi Perezida wa Iran yavuze ko Iran ishobora kwanga ko ibiganiro bizayihuza na Amerika bibera muri Turukiya. Abayobozi ba Iran ntibashaka ko ibiganiro bizabahuza na bagenzi babo muri Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika bizabera muri Turukiya nk'uko byari biteganyijwe. Amakuru dukesha Reuters nta makuru y'Abongereza avuga ko Iran yasabye ko ibi biganiro byari biteganyijwe kuwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026 Istanbul muri Turukiya byimurirwa muri Oman. Ikindi ngo nuko abayobozi ba Iran bashaka ko ibizaganirwaho bigabanywa, ibiganiro bikazibanda gusa ku kibazo cy'ingufu za nuclear ishaka, ariko Amerika ikaba ikomeje kandi kuzigaragazaho impungenge. Iran itangaje impinduka mu gihe ku itariki ya 2 Gashyantare 2026 Perezida Donald Trump yavuze ko Iran ninanirwa kumvikana Amerika hazaba ibintu bibi. Ibi biganiro bitegerejwe mu gihe kandi umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Iran na Amerika bipfa ahanini umushinga wa Iran irimo rero wo gutunganya ingufu za nuclear zikoreshwa muri gahunda z'iterambere ry'igihugu. Ibi Amerika itemera ahubwo igashimangira ko iki gihugu gishaka izi ngufu ngo kizikoreshe mu gukora intwaro kirimbuzi. Ibintu byarushaho kandi kuba bibi ubwo mu mpera z'umwaka ushize muri Iran havukaga imyigaragambyo y'abatishimiye ibibazo by'ubukungu iki gihugu kirimo, ariko ubuyobozi bw'i Tehran bukaza kuvuga ko ifitwemo akaboko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Amerika yavuze ko yiteguye kurasa Iran mu gihe cyose yahohotera abayigaragambya. Nubwo umunsi w'ibiganiro wegereje, ibintu ntibirajya mu buryo kuko ku itariki ya 3 Gashyantare 2026 ingabo za Amerika zatangaje ko zarashe drone ya Iran yasatiraga ubwato bwazo bw'intambara bwa Abraham Lincoln muri nyanja y'Abarabu, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Makuru kandi mu buryo bw'inshamake kugira ngo tugere ku nkuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko mu gihugu cya Uganda umunyamerika wunganira Bobi Wine yirukanywe mu gihugu cya Uganda. Inzego z'umutekano za Uganda zirukanye umunyamategeko ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wunganiraga umunyapolitiki Robert Kyagulanyi Ssentamu uzwi nka Bobi Wine utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu gihugu cya Uganda. Uyu munyamategeko yitwa Robert Amsterdam n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu Jeffrey Smith bakaba barirukanywe bashinjwa gukora ibikorwa bibangamira inyungu za Uganda mu mahanga no gushyigikira imitwe irwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Amsterdam yirukanywe muri Uganda nyuma yaho tariki ya 2 Gashyantare atangaje ko umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu General Muhoozi Kainerugaba ari gutera abantu ubwoba mu gihe Perezida Museveni ayobora igihugu n'umutungo umuryango we. Uyu munyamategeko yateguzaga ko azasabira Uganda guhagarikwa mu muryango Commonwealth uhuza ibihugu bikoresha icyongereza kubera icyo yise kwikanyiza abaturage n'ubukoloni bw'imbere mu gihugu ashinja umuryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Yagize ati icyo ngiye kuvuga ni iki: dufite gahunda yo gusaba Commonwealth guhagarika by'agateganyo Uganda kugeza igihe izaba kandi igihugu kigendera ku mategeko nk'uko amakuru akomeje kugenda abishimangira. Hanyuma kandi mu makuru mu buryo bw'inshamake akomeje kugenda avugwa
reka mbabwire ko makuru mu buryo bw'incamake kugira ngo twihute ducunguze uburyo umwete mbabwire ko NATO yijeje Ukraine kuyohereza ingabo. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa NATO Michael Rutte yatangaje ko ibihugu biri muri uyu muryango bizohereza ingabo muri Ukraine mu gihe intambara hagati y'iki gihugu n'Uburusiya izaba yarangiye. Inshuro nyinshi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky akaba rero yakunze gusaba ko NATO yamwoherereza ingabo zo guhangana n'Uburusiya nk'uko amakuru abivuga. Nuko rero amakuru akomeza kugenda abivuga, ibihugu by'i Burayi nabyo byakomeje kandi gusaba koherezaho ingabo, bibifata nk'uburyo bwo gushyiraho umutekano w'igihe kirekire wa Ukraine. Icyakora Moscow yakunze kuvuga ko kohereza ingabo z'ibihugu byo mu burengerazuba byatuma intambara irushaho gukara, ndetse bikaba kandi bishobora gutuma Uburusiya bujya mu ntambara byeruye na NATO. Ku itariki ya 3 Gashyantare 2026 ubwo yari mu nteko ishinga amategeko muri Ukraine, Michael Rutte yagize ati ibihugu bimwe byo mu Burayi byatangaje ko bizohereza ingabo muri Ukraine igihe amasezerano yo guhagarika intambara yagezweho. Hazoherezwa ingabo ku butaka, indege mu kirere ndetse n'ubwato mu nyanja. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi zizatanga ubufasha. Rutte yavuze ko NATO iri gufasha mu guhugura ingabo za Ukraine ndetse no kuziha ibikoresho ndetse n'inkunga ibikoresho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gutangwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 2 Gashyantare 2026 yavuze ibyo NATO iri gukora bitemewe. Ati kohereza ingabo z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuzifasha ndetse no kuziha ibindi bikoresho ntituzabyihanganira, ndetse bizafatwa nk'ibangamiye umutekano w'Uburusiya mu buryo butaziguye. Mu buryo Uburusiya kandi busaba amasezerano yo guhagarika intambara muri Ukraine harimo kwemera guhara ibice byigaruriwe, kutajya muri NATO ndetse no kugabanya igisirikare cyayo. Mu karere ka Ruhango mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, makuru aturuka mu karere ka Ruhango, mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda. Iyi nkuru rero ituruka mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo iravuga yuko abantu bagera kuri 3 bishwe n'ibikekwa kuba inzoga zitujuje ubuziranenge. Abantu 3 bo mu karere ka Ruhango barimo abagabo 2 n'umugore umwe bitabye Imana. Hakekwa ko babishwe n'inzoga zitujuje ubuziranenge bansagiraga ari 4. Amakuru y'izimfu yatangiye kumenyekana ku itariki ya 2 Gashyantare 2026 byabereye mu kagari ka Murama, umurenge wa Bweramana. Amakuru igihe ifite avuga ko aba bantu bapfuye mu bitandukanye, mu gihe uwa 4 arembeye mu bitaro bya Gitwe biherereye mu karere ka Ruhango. Abaturanyi babo bavuze ko abapfuye batakaga kuribwa mu nda n'umutwe nyuma yo gusangira inzoga, ari nabyo rero baheraho bakeka ko ariyo yaba yabahitanye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Chief Inspector of Police Kamanzi Hassan yabwiye ko mu bantu bapfuye harimo n'abakoraga iyi nzoga itujuje ubuziranenge, ari nayo mpamvu rero ngo batabonetse uryozwa gukora iyi nzoga. Ati umwe mu bazinyoye aracyarembeye mu bitaro bya Gitwe, ndetse n'iperereza ryaratangiye ngo amenyekane ukuri ku cyateye izi mfu. Chief Inspector of Police Kamanzi yakomeje asaba abantu kureka gukora inzoga zituje ubuziranenge, anibutsa abaturage kandi gushishoza ntibemere kunywa inzoga zituje ubuziranenge kuko zangiza ubuzima bwabo muri rusange. Hanyuma kuri General Patrick Nyamvumba, makuru avuga yuko Bruce Melody warumaze iminsi mu bikorwa byo kumenyekanisha indirimbo ye nshya Pom Pom, mbere yo gutaha yabanje gusura ambasade y'u Rwanda muri Tanzania agirana ibiganiro na Ambassadeur General Patrick Nyamvumba ku iterambere ry'umuziki. Ibinyujije kuri X, ambasade y'u Rwanda muri Tanzania yagaragaje ko yishimiye kwakira Bruce Melody. Itangazo ryagiraga riti umuco ni inkingi ikomeye cyane mu mubano wa diplomasi. Twishimiye kwakira umuhanzi Bruce Melody uri mu ruzinduko rwe muri Tanzania. Yagiriye uruzinduko kuri ambasade y'u Rwanda agirana ibiganiro na Ambassadeur General Patrick Nyamvumba. Kimwe mu byo baganiriye ni uburyo umuziki wagira uruhare mu guhuza abanyarwanda baba muri diaspora, by'umwihariko iyo muri Tanzania. Umuyobozi wa 15050 AM Limited ireberera inyungu Bruce Melody yitwa Ken Mugarura yavuze ko bimwe mu byo baganiriye na Ambassadeur General Patrick Nyamvumba ari imikoranire ambasade n'abahanzi mu rwego rwo guteza imbere abahanzi muri rusange. Yagize ati hari ibikorwa byinshi bihuza ambasade n'abahanzi byanafasha kandi mu iterambere rya muzika. Ambassadeur General Patrick Nyamvumba yemeye ko biteguye kwakira buri muhanzi wese ubagana kandi ubufasha bazaba bafite bazabamuha. Bruce Melody yavuye kuri ambasade y'u Rwanda muri Tanzania yerekeza ku kibuga cy'indege aho yahise ataye Kigali. Uyu muhanzi yari amaze iminsi muri Tanzania aho yari yaragiye kumenyekanisha indirimbo yitwa Pom Pom.
Bruce Melody yahuriyeyo na Diamond Platnumz bakoranye indirimbo ikunzwe na benshi ndetse agira n'umwanya wo kuzenguruka mu bitangazamakuru bitandukanye. Bivugwa ko Bruce Melody avuye muri Tanzania anakoranye imishinga y'indirimbo n'abahanzi barimo uwitwa Mario ndetse na Ali Kiba. Bivugwa ko kandi Bruce Melody avuye muri Tanzania afashe amashusho y'indirimbo ye nshya yitegura gusohora mu minsi iri imbere. Duhindure ingingo mbabwire ko mu yandi makuru aravuga yuko Olusegun Obasanjo yasabye ko ibibazo byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bikemurwa guhera mu mizi ya kera. Olusegun Obasanjo muri mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kugira ngo bafashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo byayo. Perezida yagaragaje ko kugira ngo bikemuke mu buryo burambye bisaba kubera mu mizi ya kera. Ubwo we na bagenzi be bagize inteko y'abahuza ya African Union baganiraga na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ku itariki ya 3 Gashyantare 2026. Olusegun Obasanjo yasobanuye ko ikibazo kiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari icy'imicungire y'abantu bafite ibyo badahuje no kutabana neza n'ibihugu by'abaturanyi. Olusegun Obasanjo abaye umusirikare ukomeye yasobanuye ko yageze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 1960 ubwo abarwanyi barimo Moise Chombe barwaniraga ubwigenge bwa Katanga, asanga haroherejwe abasirikare mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Ati iki kibazo kimaze igihe kirekire ubwo najyaga bwa mbere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwaga Congo Leopoldville tariki ya 5 Ukwakira mwaka wa 1960. Ikibazo cyahajyanye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Leopoldville mwaka wa 1960 nicyo kigihari uyu munsi. Ikiriho nuko rero tuzi ikibazo kandi nezera ko iyo watahuye ikibazo neza igice cyacyo kiba gikemutse. Uyu muhuza yagaragaje ko impamvu ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kigihari ari uko mu bihe byashize kitatahuye neza, bityo ko kuri inshuro Abanyafurika n'abanyabikorwa babo bagomba rero n'abafatabikorwa babo bagomba gushaka umuti ukwiye wacyo. Ati bamwe mu bavandimwe bacu bagiye gushakira igisubizo Washington DC, ariko igisubizo kiva Washington cyo kizakemura ikibazo cyacu cyose. Si umutwe wa makumyabiri na gatatu gusa, kuko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari indi mitwe yitwaje intwaro myinshi, hari ibibazo abandi kandi bagaragaje ariko bitigeze bikemuka. Olusegun Obasanjo yagaragaje ko abahuza bo hanze ya Afurika bakwiye guhabwa umwanya ndetse nabo bagatanga umusanzu kuko babishaka cyane, ko bitabaye bashobora kandi kuzambya intambwe ziterwa bifashishije imbaraga bafite. Ati tubona Perezida Museveni mu mwanya wihariye tugakorana nawe kugira ngo turebe uko twabona igisubizo giturutse muri Afurika ku kibazo cyo muri Afurika, ariko tudaheje abashaka kubigiramo uruhare wi Washington DC, Qatar n'Ubufaransa, kubera ko tubaheje bafite ubushobozi bwinshi cyane bwo gukora ikibi kandi bakirekurira mu rugendo turimo. Perezida Museveni yagaragaje ko ikibazo Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite ubu kidakomeye cyane nk'icyo ku bwa Chombe, kuko nta banyekongo bashaka ko intara zabo zigenga. Yasabye iki gihugu gufatirana amahirwe bufasha abahuza barimo aba African Union bari kugenda bayiha muri rusange. Andi makuru mbabwire ko witwa Ukraine ikaba yashyize perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino ku rutonde rw'abo ishaka kwikiza kubera umubano afitanye n'Uburusiya. Infantino yashyizwe ku rutonde kubera gushyigikira ndetse no gufatanya n'Uburusiya mu buryo buhoraho no gufasha gukwirakwiza icengezamatwara ryabwo, nk'uko byagaragajwe n'urubuga rwa internet rwa Milo Trovets rushyigikiwe na leta ya Ukraine rukunda kugaragaza abafatwa nk'abanzi b'iki gihugu. Urubuga rugaragaza ko kandi muri 2019 Infantino yahawe umudari w'ubushuti na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Infantino aherutse gutangaza ko bagiye kureba uko bakomorera Uburusiya bukongera kandi kwitabira imikino mpuzamahanga nyuma y'imyaka hafi 4 bahagaritswe kubera intambara bwateyemo Ukraine muri 2022. Uyu muyobozi avuga ko gukomeza kandi guhagarika Uburusiya bubwongerera uburakari n'urwango. Nyuma yo kumva amagambo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Ukraine yitwa Andrei Sybiga yise Infantino umuntu w'imico mibi, Ukraine kandi ivuga ko umubano wa Infantino n'Uburusiya ushimangirwa n'igihembo cy'ubucuti yahawe na Vladimir Putin muri 2019. N'andi makuru menshi akomeje kugenda avugwa, reka mbabwire ko Bill Gates
yigaramye ubutumwa bwa Jeffrey Epstein buvuga ko uyu munyemari yigeze kwanduzwa indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina n'Uburusiyakazi baryamanye. Kuwa gatanu tariki 30 Mutarama 2023 Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize hanze izindi nyandiko zikubiye muri dosiye ya Jeffrey Epstein wahamijwe ibyaha byo gusambanya abana ndetse no gucuruza abakobwa. Kimwe mu bigaragara muri izi nyandiko ni ubutumwa bwa email bwanditswe na Jeffrey Epstein kwa 18 Nyakanga 2013. Muri ubu butumwa Jeffrey Epstein avuga ko Bill Gates yahuye n'umugore wo mu Rusiya ubwo yari ku kirwa cya Epstein. Gates yakoranye nawe imibonano mpuzabitsina idakingiye. Amakuru ahari agaragaza ko yanduye indwara yandura mu mpuzabitsina. Yasabye imiti yo guha umugore we Melinda nk'uburyo bw'ibanze bwo kwirinda. Ntihigeze hagaragara umuntu Epstein yohereje email, ahubwo bisa naho yayiyohereje. Mu kiganiro Bill Gates yagiranye n'ikinyamakuru 9 News cyo muri Australia yakanye ibivugwa muri ubu butumwa. Ati bisa naho Jeffrey yiyohereje buriya butumwa, iriya email ntiyigeze kandi yoherezwa. Ati kubw'ibyo ntabwo nzi ibyo yatekerezaga. Ati gusa binyibutsa buri munota namaranye nawe ko mbyicuza ndetse nkabisabira imbabazi. Ukuri nuko nitabiriye gusa umusangiro, ntabwo nigeze ngera ku kirwa. Nta mugore n'umwe nahuye nawe, nubwo byari amakosa, ariko nta namwe nari mpuriye n'imyitwarire nk'iyo. Ikirwa Gates yavuze ni ikirwa cyitwa Little St James giherereye muri Caraïbe mbere y'uko Epstein apfa muri 19 cyari iki. Bivugwa ko iki kirwa aricyo yakoreyeho ibyaha byo gusambanya abana ndetse no kubacuruza binyuze mu banyapolitiki bakomeye n'abanyemari bagiye bamusura muri iki kigwa. Melinda French Gates wari umugore wa Bill Gates ariko bakaza gutandukana muri 2021, yavuze ko yabajwe bikomeye cyane no kumenya umubano uyu mugabo yarafitanye na Jeffrey Epstein. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, duce mu gihugu cy'Ubufaransa mabwire ko ubushinjacyaha bw'Umufaransa bwasabye ko urukiko rw'ubujurire rwagumishaho ibihano byafatiwe umunyapolitiki w'Umufaransa Marine Le Pen bimubuza guhatana amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe cy'imyaka 5. Umunyapolitiki w'Umufaransa Marine Le Pen ashobora kandi kubura amahirwe yo kwiyamamariza kuyobora igihugu mu matora ya perezida ya 2027 mu gihe urukiko rwashyira mu bikorwa icyemezo cyafashwe umwaka ushize. Muri Werurwe 2025 nibwo umunyapolitiki utavugamwe n'ubutegetsi bw'Ubufaransa yakatiwe n'urukiko gufungwa imyaka igera kuri ndetse no kwamburwa uburenganzira bwo kwiyamamariza ubutegetsi mu gihe cy'imyaka igera kuri 5 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo w'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Marine Le Pen, ishyaka rye n'abandi bantu bakomeye cyane muri byo bahamijwe ibyaha byo gukoresha nabi asaga miliyoni 3,300 by'amadolari y'Amerika yari yatanzwe n'inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi. Inteko y'Uburayi yari yatanze kandi amafaranga yo gukoresha mu kwishyura abakozi bafasha abayigize mu mirimo yabo buri munsi. Marine Le Pen n'abandi 20 bo mu ishyaka rye bayakoresha mu nyungu z'ishyaka ryabo. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa buvuga ko Marine Le Pen yakoresha amafaranga yishyura abakozi b'ishyaka rye mu Bufaransa aho kuba abafasha abagize inteko ishinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi. Icyemezo cy'igifatwa Marine Le Pen yatanze ikirego mu rukiko rw'Uburayi uburenganzira bwa muntu asaba kuko cyakurwaho. Muri Werurwe 2025 Marine Le Pen kandi bagenzi be 11 bajuriye iki cyemezo ariko bakatirwa imyaka 4 irimo 2 isubitswe. Kuwa gatatu tariki ya 9 Nyakanga 2025 nibwo urukiko rwatangaje ko rwatesha agaciro ubusabe bwa Marine Le Pen. Le Pen yahise kandi anatanga ikirego mu rukiko rw'ubujurire rw'Ubufaransa. Uyu mugore w'imyaka 57 kandi yumvaga ko kujurira ibi byaha ahakana byamuharurira inzira yo kwiyamamariza kuyobora Ubufaransa. Kuri ubu rero abashinjacyaha basabye ko Marine Le Pen yanagumishirizwaho igifungo cy'imyaka 4 ariko 3 isubitswe ndetse agacibwa ihazabu ingana n'ibihumbi 100 by'amayero. Intumwa nkuru ya leta y'Ubufaransa yitwa Stéphane Madozi Branche yabwiye urukiko ko Marine Le Pen ari we wari uyoboye ibi bikorwa, ko yakurikije inzira ya se no kuvuga Jean-Marie Le Pen washinze RN akanyereza hafi miliyoni 1,200 by'amadolari y'Amerika. Ubujurire bwe kandi buzarangira muri Gashyantare 2026 ndetse icyemezo ndakuka biteganijwe ko kizafatwa mu mezi ari imbere. Najurira mu rukiko rw'ikirenga ruzatangaza ibyavuyemo mbere y'uko amatora aba muri 2027. Marine Le Pen yavuze ko azafata icyemezo cyo kwiyamamaza nyuma bizava mu bujurire bwe, ndetse mu gihe atakwiyamamaza biteganywa ko azasimburwa na Jordan Bardella wayoboye iri shyaka n'uburyo Marine Le Pen.
tugikomeza kandi n'amakuru akomeza kugenda avugwa muri iki gitondo, reka mbabwire ko uwitwa umujyanama wihariye wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Masad Boulos ku bibazo bya Afurika yatangaje ko kugira ngo amahoro aboneke mu karere k'ibiyaga bigari bizatwara igihe kuko ari urugendo rutarangira ako kanya. Tariki ya 4/25 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagiranye amasezerano y'amahoro nifashishijwe na Amerika byemeranya gushyigikira ibiganiro bya Doha bigamije kandi guhagarika intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ubwo AFC-23 yafataga umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza, Amerika kandi yamaganye iki gikorwa, ariko iri huriro ryasobanuye ko ryabikoze mu rwego rwo guhagarika ibitero byagabweho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, Wazalendo FDLR n'abacanshuro n'ibyagabwaga ku basivili bo muri komine Minembwe. Mu kiganiro ku bikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Sudan cyabaye tariki ya 3 Gashyantare 2026, Masad Boulos yatangaje ko Amerika itishimiye icyemezo cya AFC-23 cyo gufata umujyi wa Uvira, bityo ko ariyo mpamvu yayisabye gukuramo abarwanyi. Yagize ati mwavuga ko hari bitarakemuka kandi birumvikana, turi kugira icyo tubikoraho. Byibura twageze ku cyo gukura abarwanyi mu mujyi wa Uvira nyuma y'iminsi bibaye, ariko turi gukorana bya hafi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Tariki ya 2 Gashyantare AFC-23 na Leta RDC byashyize umukono ku nyandiko yemerera mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO kugenzura ibarizwa ry'Agahenge muri Uvira ifashijwemo na Qatar. Masad Boulos yagaragaje ko ibiganiro by'amahoro bya Doha nabyo ari ingenzi cyane kugira ngo amahoro aboneke mu karere, kandi ko ubwumvikane bwo kwemerera MONUSCO kugenzura Agahenge ari intambwe ikomeye. Ntitwibagirwe gahunda ya Doha ni ingenzi cyane. Ejo muri Qatar hatangarijwe intambwe yagizweho hagati ya Leta ya RDC na M23 mu rwego rwo kubahiriza Agahenge, niko yabisobanuye. Mu gihe kandi hari bitarakemuka, Masad Boulos yibukije abakurikiye iki kiganiro ko kugira ngo amahoro aboneke bisaba urugendo, ahamya ko kugira ngo rero akarere k'ibiyaga bigari gatekane bizatwara igihugu kuko hari imbogamizi zigenda zivuga zigashakirwa igisubizo. Ati turabizi ko amahoro ari urugendo kandi bizafata igihe, hano na hariya tuzahahurira n'imbogamizi, hari ibibazo bizajya kandi bivuka, ariko tugomba gushikama kandi turashikamye rwose. Perezida Trump arashikamye, yasinye nk'umutangabuhamya, arashikamye. AFC-23 ikomeje kugaragariza kandi umuryango mpuzamahanga ko ihuriro ry'ingabo za Leta ya RDC riri kurenga ku Gahenge rinagaba ibitero kwa sivili. Tariki ya 3 Gashyantare yatangaje ko itazarebera ahubwo ko izasenyera ikibi aho gituruka, nk'uko biba muri slogan yabo.